Zdravo dragi moji, dobrodošli na naš YouTube kanal. Ukoliko želite da nas podržite, lajkajte i pretplatite se. A sada slijedi treća epizoda, druga najava za seriju Čuj me. Ekim je mnogo tužna nakon svega. Razgovara sa svojom mamom i govori joj: svakog puta kada se probudim, pogledam se u ogledalo i pitam sebe, hoću li biti poput svoje majke? Ja sebi obećavam, kakvi god da su uslovi, kada mene ljudi koji volim trebaju, neću ih ostaviti na cjedilu. S druge strane, Suna dolazi kod svog sina Aziza u sobu i plačući ga grli. Lila je i dalje opsjednuta kanatom i stalno gleda njegove slike na mobitelu. Selim i Bahar razgovaraju u školi. On joj govori: je li iskreno ne razumijete, profesorice Bahar? U ovoj školi zlostavljaju djecu, ili sad već i nešto više. Bahar je malo u šoku nakon Selimovih riječi, kao da nije svjesna koliko je situacija ozbiljna u školi. Melisa pita Kanata, jesi li ti onaj koji je pritisnuo alarm i spasio Ekim? Kanat govori Ozanu da se neće kačiti sa studentima koji imaju stipendiju. Mama od Ekim zabrinuto pita, šta se dešava u toj školi? Ekim govori, kao da sam u pozorišnoj predstavi, sve uloge su podijeljene i gledam iako znam kraj. Svi su došli na partiji i zabavljaju se, a posebno Melisa. Melisa na zabavi prolazi pored Ekim i gurne je ramenom. Ekim pada u bazen. Kada to Kanat vidi, odmah skače u bazen kako bi je spasio. Ukoliko vam se sviđa ovaj video i ukoliko želite da nas podržite, lajkajte i pretplatite se. Hvala!